ክቡራትን ፍቁራትን ቤተሰብ ፍሬ ፕሮዳክሽንስ ከመይ ቀኒኹም ድሓን ትቐኒኹም ኣብ ኩሉ ዘለኹሞ ኩርናዓት ዓለም ብሰላም ክትህሉ ናይ ኩሉ ሳዕ ትምኒተይ እዩ ሎሚ ብጣዕሚ ትገርመኒ መንእሰይ ሓፍትና ከፋልጠኩም ደልየ ኣለኹ ብዘገርም ዓይነት መንገዲ ብኩሉ ፀብለል ክትብል ስለ ዝረኣኽዋ ሚሉ ጓለይ ብጣዕሚ ከመስግነኪ ደስ ይብለኒ ከምዚ ኢልኪ ስለ ዝመፃኺ ሎሚ ከንዕልል ዕላል ኢና ክንገብሮ ኣነውን ዘይፈልጦ ብዙሕ ነገር ካባኺ ክምሃር ምናልባት ቅድሚ ሕጁም ብዛዕባኺ ዘይፈልጦ ነገራትኩም ክሰምዕ እደሊ ኣለኹ ብብዙሕ ነገር ክሪኤክ ከለኹ ይሕጎስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ኣዝየ መስግኖ ምክንያቱ ሚዛን ብዝሓለዎ መንገዲ ፀብለል ክትብሊ ሪኤክ ኣለኹ ብኩሉ ነገር እስኪ ንጀምር እምበኣር ሚሉ መን እያ ኣበይ ተወሊዳ ከመይ እስኪ ብዛዕባኡ ገለ ነገር ብኡ እንተንጅምር ድሓር ስኢልና እናዕለልና ክንቅፅል ኢና እሺ thank you Baba Dani I'm happy to be here ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ኣብዚ ብምህላወይ and then ንዓኻ like ብጣዕሚ እየ ዘፍቅረካ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረካ I think መጀመርታ ግዜ ሰማዕኳ ጓል 15-16 ነይረ ኣብ ኮንፈረንስ እዩ ነይሩ and እቲ ልብኻ and እቲ just እቲ ዘለካ like مشالله فقر ناي من اسيا شعوب حق رأيه so thank you for having me قن ملانيوم ما نبهال أنا أباس مرا إيرتراية وليدة قال شدش تعامل كله قوته مسدي مالتي and then South Africa أنا مس family مس بابا ماما كباب شدش شو عتعامل جناو and then قال 10 تعامل كله كنا أمريكا مسينا كلاتنا أبزم مسبويا دي أمت and then كنتن عشت حوات اللواني and then تمهاريت university قدامي عامت medical school ودي حجة خلاي عامت يخجمري እግዚአብሔር በዚ እዩ ኣብዚ ብፅሑኒ ትብልዮ ነገር እንታይ ኣለኪ ካብ ክትውለድ ከለኽ ድዩ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ድዩ ኣሜሪካ ድዩ እንታይ ትዝክርዮ ተዘክሮታት ኣለኪ ኣብ ቤት ጎይታ እየ ዓብየ I think ብጣዕሚ ዕድለኛ እየ ኩሉ ሻዕ ክሓስብ ከለኹስ መን ጎይታ ክንደይ ከተፍቅረኒ ኢኻ like you know ካብ ቁልዕነተይ ዝፈለጥኩ እየ ዝብል but I think Hans's specific testimony, because I think he was like, you know, South Africa, well, I was I don't know, I'm like, but I mean, like, I even really like Tanate testimonies, my perseverance when I'm like, what has then our college, actually, our college, is a current المختصة استعمت حجوا العشرين 4 الله but المختصة استعمت comes a fully just spiritual warfare I got even like بتعمي السيطان يتصاررن نيرو like بخالق هيوتي دحنيرو تمرت دحنيرو but like هاند متاتكعني بتعمل like أب كبيد just I guess المات نيرا I don't know why but like you know أبكم نفسي رخيبيا إن قويتها بتعمل كوينو رخيبيا إن شعوري نايبة حق حيلو صلوت تردين you know ماما دويلا إيه تسألي لي قلب لا نيرا but then بعلي صلوت حيزة نسلسة معتي إن قويتها like just بزدن like I don't know now برهان مليسنا كم زخقل صيخ إني جن شعوري بزح like بزعبا ناي spiritual عالم بزعبا صلوت بزعبا قويتها نبعلو بزح كرد عن زجمرة one example نسا like أبز قرب ones that got أمت خنقرأ كاخ الجن بخم قويتها really like the past 24 years إسرائيل 4 عامت سنة بحق like and that's about عندك أبي like تخناخينني መንፈሳዊ ህይወት ጽቡቕ ድኾነሉ ካብ ምንታይ ይጅምር yeah ጽቡቕ ሕቶ I think ከም ዝበልኩ like a bit ጎይታ ዓበ ግን እቲ እምነት እናተይ ዝገበር ኩሉ honestly ዝያያት ኣማዓት ክብላ ይኽእል እኔ ብርክቲ መዓት ነይራ ግን ኣይዝከረንን እዩ ማለት ትሕቲ 10 ነይረ ብል ትምህርቲ ድሕነት ከባቢ ጓል 12-13 ኩሉ ከየ ተማሂረ ግን እቲ ዝዓበየ ንዓይ ናብ ጎይታ ዝመራሐና I guess like ቤተክርስትያን ምምልላስ ወይ ኣብ ቤት ኣምላኽ ምኻድ ይኹንስ እቲ ናይ ስድራ ህይወት ስለ ዝረኣኽዎ right ብጣዕሚ ፅምኣት ነይሮም ናይ ጎይታ ክፅልዩ ከለዉ just እቲ ሃረርታ ዝነበሮም so okay like መን ይኸውን እዚ ጎይታ ማዕርኽ እንደዚ ምሻሎ ዘፍቅርዎ ማዕርኽ እንደዚ ዝዛረብሉስ መን ይኸውን ዘበለን ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ህይወቶም እዩ I think because sometimes ቆልዑት እዮም ገለልና ሸለል ትብሉና መስለኒ ብፍላይ ንኣሽ ወላ ኣነ ሕጂ sometimes ክገብር ከለኹ ኣነ ባኸምኡ ነይረ እየ ገለ ብል ግን ብጣዕሚ እዮም ቆልዑት observe ዝገብሩ ብጣዕሚ እዮም ዝከታተሉ and so like እንዳመሓውስተይ ከይድ ከለኹ like ቲኦም ናተን ስድራ ከመይ ነይሮም ናተይ ስድራ and so ክሪኦ ከለኹ like
ስድራይ ሕማቅ ኣይዛረቡን እዮም ብዛዕባ ሰብ ክሕግዙ ሪኦም like ንዓይ ከማ ስኢሎም ክዕልሉ ከለዉ sometimes ስኢሎም ምሻሎ ሰምዖም and so እቲ ሂወት ናቶም ከምዚ ፍሉይ ነገር ነይሩ ካብቲ ከባቢ ዝሪኦ ዝነበርኩ and so ንሶም እዮም ኣነ like ክሓስቦ ከለኹ ሂወተይ ንሶም እዮም እቲኦም ቀዳማይ example እቲ ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ ዘርኣዩኒ right like ብዘረብኦም ጥራሕ ዘይኮነስ ብግብሮም ወላ ዝረኣኽዎ and so ብኸመኡ እየ መን ክኸውን እዚ ኢየሱስ ኢለ and ከም ቆልዓ ከዓ ብዙሕ ሕቶታት ዝሓትት ነይረ just curious ሰበይ ካብ ቀደመይ ንስድራይ ብዙሕ ሕቶታት ሓቶም ነይረ ሕቶታተይ ኣይነዓቕዎን እምልሱለይ ነይሮም እምህሩኒ ነይሮም ቆልዓ ከለኹ ገዛ ክነሻ ክመላለስ ዝከረኒ ኣብ ኤርትራ ግን ልዕሊ ኩሉ like ኣደይ like ኣብ ዓራት ኮይና ትነግረኒ ዝነበረት ዛንታታት ናይ በዓል ዮሴፍ ገለ ስጋብ ሕጂ ንሱ እዩ ዝዝከረኒ so ብከምዚ ዕብዮምኒ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ሂወቶም ከዓ like ምሻሎ more curious ኮይነ okay እዚ ኣምላኽ እዚስ like ሓቅሞ ክኸውን ኣለዎ ገለ ነገር ፍሉይ ነገር ክኸውን ኣለዎ ዘበለኒ and then እቲ እምነት እናተይ ምስ ገበርክዎ ሽዑኡ ንኣምላኽ ምሻሎ ናይ ብሓቂ ፈሊጠ እዮ so I think ፍልሊ ኣለዎ ወላ ሕጂ ንመንእሰያት ኩሉ ሻዕ ክብሎም ዝደልስ ብዛዕባ ኣምላኽ ምፍላጥን ንኣምላኽ ምፍላጥን በበይኑ ነገር እዩ right so ቀደም ብዛዕባ ኣምላኽ ፈልጥ ነይረ ሽዑ ግን ባዕለይ ኣምላኽ መን ምዃኑ ፈሊጠ እዮ and so ምሻሎ ሃንጎ ይኮይነ ቃል ኣምላኽ ከንብብ ጀሚረ ሽዑ ማንነተይ ክርድኣኒ ጀሚሩ like ኣነ መን ምዃነይ ፍቕርቲ ምዃነይ ኣምላኽ ሲ ዋው ኣነስ like እንታወይቲ እየ ማዕርኽ ንዚ like ኣምላኽ ተፍቅረኒ and so ካብኡ ዝተላዕለ like ናይ ብሓቂ like ፍቅሪ ኣምላኽ ነይርና ኣብ ልበይ ካብ ቁልዕነተይ ብጣዕሚ ንኣምላኽ የፍቅሮ ነይረ and መን ምዃኑ ድማ ስለ ዝተረድኣኒ and ኣነ ድማ መን ምዃነይ ስለ ዝፈለጥኩ ፍርሓት ኣምላኽ ድማ ነይርኒ and so ንዝኾነ ሰብ ተፍቅሮ ወይ ትፈርሆም ምሻሎ like ክትብድሎ ኣይደልን ኢኻ and I think like ንሱ እቲ ናይ ሂወተይ ሲ ኣብ መዝሙር ዳዊት ክብል ከሎ ሲ how can a young man keep his way pure right by living according to your word and so بإنجلش I don't know مصحف ولا سي بإنجلش زي ما بقول بخمين نسخه هون ما إسي سب قالكات ندحر عقيبويو and so قالوا داي بحق هارف تاني because many is أملاك فتوص لازدل النبركو and I think نسينا عايشة فين النخاب بزح نجارات إن شاء الله ولا like تملي صغري يخلوا خا teenage عمتات أبي هوتي إن شاء الله فتنا له كل نجاري خاطري أمتشم جن أملاك بدلوا يدلني نيره like and نسينا عايلا بحق like I think it is عقب النجار it's like okay is a نجار ولا tempting to كوينس جن like أبوي خمي خصم معي خمسة تجرس مش الله like نايب حق أنا أقول عنا نجار يجن I mean كم قول عدكم كم قربوني خازبل like بدلوا يدلخون نتأفك أريه so I think بخوم يقطع إلينا نهلخو هذا خابتي زاد نأكوهي نجار نتايو بغلتي خا ميزان زلوا كي أكايدا خطغدي ናይ መጀመርያ ዲግሪኺ ትምህርትኺ ወዲእክስ ሕጂ ድማ ናብ ሕክምና ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ሓኪም ክትከውን እንተደኣ ኮይንካ መጀመርያ ዲግሪ ክህልወካ ኣሎ ድሕሪኡ ኢኻ ናብ ሕክምና ትኸይድ ስለዚ ባችለርስ ዲግሪ ሒዝኪ ኢኺ ኣብ ባችለርስ ዲግሪ እውን ብጣዕሚ ዕውትቲ ብትምህርቲ ንፍዕቲ ከም ዝነበርኪ ይፈልጥ ንኽልቲኡ ሕጂ ሚዛን ክትሕዝዮ ይኸብድ ዶ ነይሩ ወይስ دحان قليل معناته حكيم نخاط خوينكا خطاتن بعلو حج قدامي عمت نحكمنا خصني ميديكال دكتور كتكوني كبير مخانو سلازرداني اسكي بزعبا زنقرنا كمي يركي ميزان تحزيون يركي it's a balance كبير يقلي لا يكون بفصل like مش الله like it's a نابرا balance خدبرن then تمهارات خوينكا full time يخاط مهارجن أبز عدد تمرتي بفلاي مالكو سكول قالوا خطأت توين كانت تمرت راح يكون كان تمالي like شحن ميتن كان نجارات تمالو قولو and then لعلو كله جن it's a spiritual life قالوا right and so sometimes I think بفلاي أب undergrad كله like ده حرز كله نجارات خد جوي sometimes نجويتها ترسعوا like if I'm being honest جن جويتها مسني and I think college نسيم here نحج عن medical school it's a perspective I think a bit different to مغنياتهم like okay goita like is خايخة like is عدتي كان نس خايخة أبزي you know عمي كان نس لذي like is خجبرو لني I know you're a daka you gonna مش الله but it's like goita ولا ردوت هون again is a lagsy like there's no way now I'm not at least هم عاتي like at least هو حدا فك ساعات خوق إليه هو حدا ساعات خوق إليه and so up undergrad you know up clubs نيرني like ناي Christian clubs يمرح نير Bible studies لعلو كله جن like مش الله إتي أملاخ أقولقولات ناي خونن زدلي like نعنا يزدلي right and so نسوا يزمهرن نيرو like ولا تقولقولكوا زي تقولكوا جن قويتاس you know ينافق أكيد تيجي زي مسي تحل فيوس نافق إيه and so kind of أبس كباب الساعة عمتي more نسخر دأن جميرو it's juggling difficult نيرو جن I think it was سنة أبا أمرويس لازوسو okay like
إذا خالق نجارات عالم نجارات قدم متس and then قويتها يمتس إذا خونس مجمرتها قويتها متس and then إذا خالق نجارات متس and so it's a priority not a shift جرو and sometimes مش الله بفل like college خلاص كل سب درجة بعالمي like it's a priority ببيني يحجي like a medical school خلقه مالتي الله ما حاسة أبزي you know قال إنه قوية قال إنه جمخرة قال إنه كم زجورة قال and then hobbies قال مش الله يحتاني اسمه كونات hobby like just صلوات ويك قال أملاخي قال بلاني and I'm like it's a hobby خونن he what you is بلان ولا like ورميته it's a priority not a shift جرو and so كل سبع سنة 4 ساعات اللون 24 ساعة جن أبي تحلفوا not coverage right and so نقولتها ساعات كبوخ إلي like either social media أتفي إدي way maybe خبدك أسي حنت ساعات sacrifice جردي way كابت مرتي it's okay like حنت ساعات راح نحر sacrifice جرا I'll be fine مش الله كرد أن جميرو and so نزخونا نقول like أخبير كاتحزو way تفكرو نقول way is this أقداسي يتولو نقول كل شعب priority تهويها قدامنا تهويها right and so قويتها دم قدامنا أبي هو تيخبز دلس لترد عن حجم medical school ولا it is the most busy one أبي هو تي ولا تكونه مس قويتها جن كندز جيزة إحلي فلتني right like because intentionally جيزة سلز قبل لزلقو and then it's juggling كل نجارات ونتي مش الله بزح ولا حج medical school خلقوا ناي leadership positions بزح حلني أبزح نفتي أزمل but I'm not saying هبي ناي بحكي like I think so like مهير نقولها okay it's not it's sufficient أقولي it's not and أبكل نجارز قبرخا I think it's a key not like it's زنبرو اللي هو to perspective not and here أنا like while أملاك تقوينا while كريستوس تقوينا كله زقبرو excellent خونا له like كتصبر لأن أبكل زقبرو نجار right مخنياتو أنا like أب عالم زلوا خمان كلا زقبرو كم يجرا أنا like أملاك زقلو فتيرو like زقلو human body نسوني فتيرو like everything فت أريوس نسو خلص كم يجرا أنا أمو بلوس نجار دكبر and so it's not the identity like ambassador night Christ مخاني نعو ينصبر مخاني مسترد أن كله زقبرو كله زاربو كله زسوقمو like everything ولا to relationships مستبعد دلني نأملاخ سلا represent دقبرو أب standard على نفسي زحزار right and so إنها أبزخ قبريلا يقبرو ويخمزخ خوني تيلا like you know كمتي يسكم يس يخون دبلو so I think it's the reason why balance قبرو زخل إنها like أنا تحسيبه يوم مالتي تي bottom line I think it's because أب كل زقبرو نأملاخ represent قبرو فتن and so كأوز تلا على sometimes أملاخ حتى إذا أخ قبران no تيلني okay you know also I didn't so I would say that just it's men مخانة فليتة and men represent خمس قبر زلقو فليتة and then up to زد لأن دما excellently خو قبرو I think up قرنت أصخم ولنا right like كله تعيوز كم نسب تعيوز زلقهم زي خونس كم نعي like as if you're working for me work heartily قبلنا so كم نقول تاز عاي زلقو خونس لزعي ببلوس حيلة I guess يعيو اللقو ሓደ ነገር ተዛረብክዮ ቀንዲ ንጎይታ ምፍቃርክዩ ቀንዲ ኣርእስቲ ስለዚ ንጎይታ ፈቲኽዮ ድሕሪ ተፍቅሮ ኮንካ ንሓደ ድማ ኣይትገልጦን ኢኻ ድሕሪ ተፍቅሮ ኮንካ ንዑ ደስ ዝብሎ ኢኻ ትገብር ከምቲ ድብለና ድማ ኢና ክንከውን ዘለና ስለዚ ንጎይታ ምፍቃርኪ ኢልኪ ካልኣይ ኣብ ብዙሕ ነገር ተኣትው እኳ እንተኾንኪ ናይ ጎይታ ግዜ ለኪሞ ድማ ንኩሉ ድማ ብፅቡቅ ፐርፌክት ዝኾነ መንገዲ በቲ ድበለፅ ዓይነት በቲ ዓቕምኽሲ ተድበለፀት ኢኻ ትገብሪ እዚ ድገርም እዩ زخلو تجبري جن بزح بدهوتات كم تحالفي فلوتيو نمثالي أب ميدل سكول جميرو ناي بعد بدهولو أب هاي سكول كمو أب مش أب على أب كلا درجات مرتبط كمولو يونيفرسيتي قدامي ديجري توصدي ناي بعد بدهولو دحر حجر مان ميديكال سكول ناي بعد مساخذ له أب زوريا خذ له بعلهم كتصابول كزخلو شجرات هل كانوا تصيد خدوا دايركشن بزنات كعينة مجدي كونوا زخدوا دلو لذي انتهي تقيمك منتهم دلو بدهوتات كسغرو من تدقنا انتي كحزو مبلكي تي أحد صار ميسي يسوس right ناي بحق like نقويت عن حرف كم عن تويز بالكو like بزعبا قويت أخطفل كل خان نقويت أخطفل كل خان مبيني right and so مبسح تجي زمن إسياد بفل like أبى تخرسيان عبيهم you know and then كبى تخرسيان زوجو and then زي ما الله سؤاله and it's مخنيات it's because بزعبا أملاخ فلتون يروم جن أملاخ من مخانو أي فلتون right like أملاخ مدحاني يو أملاخ كمزي إذا كله فلتون جن أبي هو توبس أملاخ كم أملاخ كجبروا يخالون نفسهم so بسجام مالا لسلو مالتي right and so I think نعي دشفن إن مالس really
نأملاخ surrender ገረዮ እቲ ህይወተይ ስለዘፍቀርክዎ ስለዝኣመንክዎ ከም ኣቦ ከም ሓዊ ከም ሓፍቲ ከም ቀረባ ዓርከይ ስለዝረኣኽዎ ወላ you know friendships ተኸደ ወላ ሰብ ተበደለካ ወላ like I mean ብዙሕ ኢኹ ዘጋጥመካ ብዙሕ ኢኻ ትርኢ at the end of the day ግን I think ኣብቲ እንዝፈትወን ቃላት honestly ብዛዕባ ኩሉ ነገር እያ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኩሉ እየ ዝፈትዎ ዝብል ግን እዚኣ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ኣብ ናይ ሰሎሞን ህይወት ክንርኢ ከለና ሰሎሞን ኩሉ ሃብቲ ነይርዎ ጥበብ you know to this day the wisest man in መጽሐፍ ቅዱስ ዝብሎ ኣንስቲ ነይረ ነው everything ነይርዎ ሃብታም ነይሩ like he had ብዓለም standard ትሪኦ እዚ ሰብ successful ሰብ ኢኻ ትብሎ right ኣብ መወዳእታ ህይወቱ ግን reflect ክገብር ከሎ I think መክበቢ ዝበሃል ብትግርኛ ኣብ ኤክሌሲያስቲስ ክፅሕፍ ከሎ ሲ ኩሉ ናይ ከንቱነት ከንቱ ኢሉ ፅሕፍ right like everything is meaningless right so ሓንቲ ነገር እያ ተገድስ it's one thing ንሳ ድማ እቲ ንየሱስ ዝዓየ ኩሉ ንየሱስ ዝገበር ኩሉ right like እቲ ኩሉ ዝሕሰበለይ እቲ ዝቁፀረለይ ነገር ሲ እቲ ንምድሪ ወይ ንነፍሰይ ንስጋ ወይ ንስድራይ ወይ ንገለይ ለዝገበርኩ ዘይኮነስ እቲ ንጎይታ ኢለ ዝገበር ኩሉ ነገር እዩ ዘገደስ at the end of the day ግን እዚ ርድኢት ክመፅእ like again ጎይታ መን ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ኣነ ድማ መን ምዃነይ ምስ ፈለጥኩ ናይ identity ነገር እዩ ከዓ I think like ንመንእስያት ወላ like ብዙሕ ክዛረቦም ከለኹ you know ናይ identity ጉዳይ ኣሎ ግን እቲ ማንነተይ ተፈሊጠ ኣነ መን ምዃነይ ወላ ኣብቲ ከባቢየይ ዝካየድ ይኽድ it's like ኣነ ናተይ ነገር እዚ ይኾነን right like ወላ እቲ ቦታ ናተይ ሰማይ ምዃኑ ስለ ዝርዳእኒ okay like ኣብዚ ዝኽፅላ እየ like ክሳደደ like it's okay ምክንያቱ ካብዚ ዝዓቢ ካብዚ ዝበልፅ ነገር ስለ ዘለኒ and so I think so emphasize ክገብር ይደሊ ማለት like ኣነ like ነፍዒ in fact ጎይታ ባዕሉ ንዓይ ክገልፀለይ ይቐንዩ like you know like recently the honest maybe the past 2 years ago it's like milla like نسخو كوسلا like تنفعي way سلا طبب زلك way بخوم يكون كن حالف كيوز نغرات like أنا سلز نبركم مساخي right like it's because my grace is sufficient and so إذا نقدر نبي حق أخرج أنجمي واو قويت أنا حق خايف أبا like تتقص فننير كان نس guys like there's no way I'm حلف كون I'm واتس أخون no قبل أي مخال كون right جن منفسو عوشت أي سلز نبرة ولا it's a temptation to متأس كم يجرا like there's no way نعم لحك بدلون دي أم لحك خمي خصم and so I think to like نيوسوس تفلت كاين نبي حق مالتيو منفسو كم مصحف قدس بلنا منفسو ስለዝሓት መና ولا like እቲ ትሪኦ ተጥንቀ እቲ ትሰምዖ ተጥንቀ እቲ ትብሎ ተጥንቀ እቲ ከም ዝግበተ ኢሎም ኻ no መበሊኻ ኢየሱስ ጥራሕ እዩ right like that's the only difference like ኢየሱስ ተሃልዩ like እዚ ሁሉ ነገር no ስለዚ ካልእ ብሉፅ ነገር ተዘይረኺብካ no ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክዛፍቲ ዘለኻዮ ደረጃት እሱ እዩ ብሉፅ ነገር ዝመስለካ everybody is ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ሰብ እቲ ንፍዑ ኩን ትሕማቕ ኩን ትገለ ኩን everybody እሱ ክገብሮ ስለትርኢ ዘለኻ ካልእ ነገር የለን ግን ኢየሱስ ምስ ፈለጥካዮ na there's a different way to life like ኣነ ናተይ ፃውዒት ስኻሊ ወላ ኣብቲ እዋን ተዘይተረድኣኒ ጎይታ ግን ንኻልእ ከም ዝደለየኒ ጎይታ ግን ዝበልፅ ከም ዘለዎ ንዓይ ወላ ከምዚ ትኾኑ እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ሲ at the end of the day ግን ጎይታስ እቲ ዝበለፅ እዩ ሓሳብ ዘለዎ ንዓይ ስለዚ so if what I'm trying to say is at the end of the day ኢየሱስ ምፍላጥ እዩ like ዓቂብኒ እዚ ብድሆታት ንዝኾነ ሰብ ክዕቅቦ ዝኽእል ንኢየሱስ ምፍላጥ እዩ like መን ምዃኑ ተፈሊጥካ ቃሉ ተፈሊጥካ መንፈሱ እዩ ዝዕቅበካ እምበረ ንሕና ነብስና ክንዕቅባ ይንክእልኒ ኢና ኣዝየ እየ እቲ ኣመላልሳኺ ከምኡ ከም ተኣምኒ ድማ ወላ ኣብ ፌስቡክ ፖስት ገብርዮ ሼር ትገብርዮ ነገራት እዚ ዘንፀባርቕ ምዃኑ ፈልጥ ትዘለኽዮ ቤተክርስትያን ከምኡ ኢሉ ንዓኺ ይኣምነክን ይቕበለክን ወለድኺ ከምኦም ዝርድኦም እዚ ድገርም ኣብታ ዓንቲ ወይ ድበልክያ ክምለስ ንዓኺ ካብቲ ዝጠቐመኪ ንየሱስ ከተፍቅርውን መጀመርያ መሰረት ዝኾነኪ ናይ ወለድኽ ነገር እዩ ምናልባት ወለዲ እውን ካልኦት ክመሃርዎ ምናልባት ይጠቅም ድመስለኪ ወለድኺ ደይገበርዎ ነገር እንታይ ኣሎ ክገብርዎ ዘይብሎም ድነበረ ክገብርዎም ስለ ዘለዎም ድማ ዝገበርዎ እንታይ ኣሎም እንቲ ንዓኺ ክጠቕመኪ ስድራይ ከም መሓልስተ የዝርዮም I know contrary opinion ኣለዎም ዝ like no ስድራ like ቆልዑት ስድራ ኣቦ ኣደ ምዃንካ ክፈልጡ ኣለዎም ገለ ዝብሉ ኣለዎ ግን ከም ኣቦ ኣደ ይሪኦም ይፈልጦም respect ገብሮም honor ይገብሮም እዚ ድማ again መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዝብለኒ right like just ንሱ ንባዕሉ እቲ ኣካይዳይ ምስ ስድራይ like ይልወ right because like ከመይ respect ክገብሮም ከም ዘለኒ ከመይ ከፍቅሮም ከም ዘለኒ ስለ ዝምህረኒ ግን ካብኡ ወፃኢ really ከም መሓልስተ እዮም because كعب خلق ولا خمزي after he wasn't see يعدمون النيرم كم زي أصلا قال عيخفت like قال عيخون النيرم like so it communication مسنا open النيرم خاب قول عنا تي and so ولا خم قال عمت like مش الله قال like
crazy ነገር ካብ ትምህርቲ like I have only ነይረ ካብ ስድራይ like መጽ oh خمسة ኮር የገለብሎም and they're like oh እዚ ሕማቅ and then ምክሩኒ right and so I think ከምዚ ኣይፈርሖም ነይረ oh ከምዚ ክገብሩኒ እዮም ወይ ከምኡ ነገር ኣይነበረንን like open communication ነይሩ I think ኣብ ቁልዕነተይ ወላ ስጋብ ሕጂ ስጋብ ሎሚ ንስድራይ you know ስለ ይዝዕሎም ከም ሓስ ያለ ከምዚ ጋጢሞ ከምዚ and then ንሶም ከኣበቲ ዝረኣይዎ ክእርሙ ንኽእሉ ወይ okay ከምዚ ቀጽልዮ ወይ ገለ ክብሉ ንኽእሉ ግን I think another ነገር ክብሎ ዝደሊ ግን like ስድራ like ምስ ደቆም ግዜ ክሕልፉ ኣለዎም I think ኣብዛ ዓዲ ብፍላይ ዝሪኦ like ኣብ ናትና ሕብረተሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ስድራ ቤት ኣብዚ ምስ መፁ obviously ኩሉ ሰብ ንውላዱ ዝበለፀ እዩ ዝደልየን ሰው ውላዱ ተማሂሩ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክበፅሕ ኣብ ፅቡቅ ትምህርቲ ተማሂሩ እዚ ኩሉ ድሌታቱ ናቱ and እሱ American dream right ድኾነ immigrant ዝመፀ like it's American dream see like ኣብዚ ውላድካ መፅኦም you know flourish ክገብሩ ዝበለፀ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ በፂሖም ክትሪኦም ኢኻ ትደሊ and I think sometimes ናትና ሕብረተሰብ ስድራ I think ብዙሕ emphasize ገብሩ ኣቦን ኣደን you know ስራሕ ብዙሕ ይወፍሩ ኣብ ፅቡቅ ቤት ትምህርቲ ክእትውዎም ኣብ ፅቡቅ neighborhood maybe ኢሎም and then ገዛ ገዝኡ and then ከምዚ የድልዮም ከምዚ ትብል and more so materialistic almost እንዳኸደ ይኸይድ so በቲ ናይ ስጋ ነገር like ፅቡቅ I mean you know ኣብ ፅቡቅ ትምህርቲ ተምህሮም ኣለካ ገዛ ገዚእካ ኣሎም ጫማ ናይ you know ኣብዚ generation ናይ ጫማ ነገር ኣሎ like ቴሌፎን ኣሎ everything ደልዮም ኣሎ እቲ material ነገር but a lot of the time like ቲኦም ስድራ almost 24/7 እዮም ዝሰርሑ right like ኣቦ maybe ምሸት ሰራሕ ኣደን was like ምሻሉ like ዳርጋ family time ከማን ኩላትካ ትራኸበሉ ግዜ የለን and so I think is like ዓብ ፀገም ከም ዝሪኦ ኣነ ኣብዚ generation because ወላ like you know ንብዙሓት ማሕበረሰብ ገለ ክዛረብ ከለኹ it's like ከምዚ ስድሮኦም ከምዚ ኣይፈልጡንን እዮም እብሉኒ like they don't know me right like ኣነ ከማን ኣይፈልጦም ነየ because it's like ብሓንሳብ ትነብር ኣለካ ግን ብሓንሳብ ትነብር ኣለካ ማለት ንሓደ ሰብ ትፈልጦ ማለት ኣይኮነን ከም ዝበልክዎ like ንሓደ ሰብ ግዜ ክትሕልፍ ኣለካ ፅቡቅ relationship ክህልወካ ትኮይኑ so I think is it like ዓብ ጌጋ ዝሪኦ I think ኣብ ናትና ሕብረተሰብ እዚ like sometimes ስድራ and እዚ ከዓ ብፍሉይ I guess ኣብ ስድራ ይዝረኣኹ like ካብ ቁልዕነትና ትሒዝና like ብፍላይ ባባ ኩሉ ሻዕ ዝብለና እስኻትክን like ናተይ investment ይኹን like ንስኻትክን ሲ like እቲ ኩሉ ፅቡቅ ግዜ ክሕልፎ ዝደሊ cuz ተዝደሊ ከይደ ትምህርቲ ክምለስ ክእለ እዚ ክገብር ክእለ እዚ ክሰርሕ ክእለ ግን እቲ ዝዓበየ ህያብ ናተይ ስንስኻትክን ይኹን and so ኣባኽኒ invest ክገብር ደሊ ኩሉ ሻዕብልና ነይሩ and so ናይ ብሓቂ ከዓ ነቢሮም ናይ ብሓቂ ማለት like very close ኣነ ምስ family ወላ like ኣብ college ከለኹ like every ቀዳም ሰንበት I'm like bye guys I gotta go now I had look ገዛ ኣንተ ታይ ኩሉ ሻዕ ገዛ ክገለብሉኒ ነይሮም ግን family like እቲ ፍቕሪ ኣብ ልበይ ዝሓደረ ብኸምዚ እዩ because relationship ናይ ብሓቂ ፅቡቅ relationship ኣለኒ ስድራይ ከም ዘፍቅሩ ንፈልጥ እየ like ይዛረቡን እዮም ይዕልሉን እዮም like you know እቲ ዘለኒ ጥራሕ ገዚኦም okay ciao ወይ ትምህርቲ በፂሖም ገለ ዘይኮነስ ግን ናይ ብሓቂ relationship ኣለና and is this something missing sometimes ኣብ community ናትና ይሪኦ ካልእ ንስድራ ከዓ ክብሎም ዝደሊ ከም ሓንቲ ወይ ዝበልክዎ like just ብፍላይ ኣመንቲ እንድሕር ኮይንኩም like እቲ ሂወትኩም like ናይ ብሓቂ mirror ክገብር ኣለዎ no Christos right and so መብዛሕትኡ ግዜ it's like ኣብ church ኸይደን you know ይጽልያ ይዝምራ ይነጥራ but then ኣብ ገዛ መፂኻ ፀርፍቱ ኮይኑ ኣብ ገዛ መፂኻ like ባእስቱ ኮይኑ ኣብ ገዛ መፂኻ like just ታሚ right like ሕመቱ ኮይኑ ቡንዳ like it's like is it like that's ምሻሉ like እቲ ትብሎ ዘለኻ ኣምላኽን ትነብሮ ዘለኻን it's a bit different and ከም ቆልዓ ሕቶ ፈጥረልካ it's like well ከም ካልእ ዓለም ወላ ትነብር ተሃሊኹ ደኣሞ like ኣነ ንምንታይ ነዚ ጎይታ ስዕብ like ከም ካልእ ከም ዓለመይ ነቢረ ትትገብሪዮ ዘለኹ ዘይገብሩ እብሉካ right so ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና I think በቲ ኣካይዳና ከም ስድራ መጠን like ደቅና እንታይ ርዩ because ኩልዮም observe ትገብሩ ወላ like ሰብኣይን ሰበይትን ከመይ ጌርካ like ሰብኣይ ነዴኻ ከመይ ጌርካ ትዛረባ ኣለኻ ወይ everything ኩሉ observe ገብሩ እዮም ቆልዑት right and so is it internalize ገብሩዎም ወላ ተዘይበልዎ እኮ like ኣብ ኣእምሮኦም ግን internalize ገብርዎ ኣለዉ እዚ ኩሉ ነገራት so I think እዚአን ክልተ ነገራት ምበልኩን ስድራ ቤት ክልቲኹም ተዓዲልኩም ኢኹም ወለድኹም ተዓዊቶም እዮም ተዓዲሎም ንስኹም ተዓዲልካ ከምኡ ዓይነት ወለዲ ስለ ዘለውኺ ብሓቂ ዘረባ ደይምፍላጥና እዩ እቲ ቀንዲ ፀገም ዝኸውን እኮ ንደቅና ከምቲ ዝበልክዮ ፅቡቅ ንደሊ ግን ኣብ ምግባሩ ምናልባት ገለ ድኸብደና ነገር ኣሎ ንምንታይ ሕክምና ከተፅንዕ ደሊኺ ሚሉ እየ ከመይ ክፈይጥኪ ሕክምና ናትኪ ምዃኑ እግሪ መገዲ ኣብ ውስጥ ኣገዲዶም ክድዮም ሓኪም ክትኮን ለኪ ኢሎም ክድዮም ወይስ ኣይኮነን good question I think like
كل سفرتي I'm not have a shop family كل سب oh doctor engineer lawyer then I don't know هم أنا زبالة good interestingly like I don't know like ولا أخلوه like you know ولا خب إيرتها مسوت أخو South Africa أخلوه like oh حكيم يخون like it's a delay in السنيرو and I think like دعبه خلي يخلوه to personality not they just naturally like ولا ما ماهم يعتبر نسخة مدخ I don't know قلت أنا عشت الحوات لازلوان دين تايجن نسب like you know أبتي زس أبو جيزة way أبتي I don't know just كده like comfort مقبار way like مش الله ولا healing تزي هاليس جن at least presence دي بس الله دي like محجاز خم كم نيش تخلو خم وتعرف تنيرة صدق actually you know medicine comes about I was a long journey but I like كبي تري like it's a lot my parents like I could video them and I'm like no is it you like and so أنا خمسة like I think قويتها قبل بيزو أمت أنا قالي undergrad مستمرقو like ناي حدا عملت research عملت جرا and then medical school أتهي and after research عملت بفلاي شو بزوح تسألنيرا ولا undergrad خلو تسألنيرا جن after research عملت بفلاي applying دعوة it's like قويتها إذا ناي بحق نسخة تدليو نقدي تزي خوينو like it's a war like it's fine ولا مولي هو تنازل صراحة كله like it's okay وسدويلة ناي بحق حتى تيو جن ولا أب high school خلوه like أب college خلوه مالسي نعمل like إذا نقدر إذا you know إذا حتى زت إيو أز نبركو نقدر خمسي I don't know هند بتاعي خونا because إذا نقدر إذا نحر فتوى تخوينا ناي بحق like مشالو دزب لنا النقدر تخوينوس like كابخا خونا لو جن كابخا تزي خوينو نقدرني like كال like مجد خال تخوينوس أرني إلى حتى نيرة so I don't know خمنش إنك إذا نبرن النقدري and then قوي ثاني بحق أصبح وانا بحق أدقي في النابز journey and مع صوتها ندخل فتها مشالو just supernaturally like بتعمل بزجر جرو like أبز درجة خمس أحد خلاص okay like إذا نقدر إذا قوي ثاس خاص لازم تحوس كايو يخا نس خاص لازم دل كايو يخا يبل مالتي but no it's that I أخونن أزياء fortunately كتزارب خلقسي نتصور مدما بتعم قالاتي خطقمي من البات بيت كريستياناتنا خميد اللو مسلكي ابناي من سيات قداي بيت كريستيان كم تقلقلي فلتي اب كولومبس بنشتينا تحلاليفنا ابو خلو قدم ثلاثه سومن تقد حكني ردس مبلني اي طعمتن ግን اب بيت كريستيانات كمي الله ناتكم ترايدي كونس ناي ካልኦት ከንታይ ተገልግሊ ብዙሕ ነገር ሞ እንታይ ምበልክና قداينا ناتنا unique زخونة قداي I mean كلاتنا خم نفطر right because سدرانا like بتغنياي you know سبكات كله بتغنياي program كله بتغنياي and then من إسي جندار قاعد تغنيا ولا أنت سمع جنس بوجر وزردو يخون تغنيا and so it's language barrier الله I think this is like the most difficult thing I think زبلو أبتناقنا like حبرة سب أبزلنايو and I think you know all of America خريو خلقو one thing I think Sidrabit sometimes it's busy up church go like church دك أي فن مهرم الله like church من مخانو عملاق أو يوم خطوز خلو دك أيبلو is it big got حساس واي I mean one way yes I mean بتخلصي هالمسيح بزعبا قوي ثاي خاتم مهارجن I think كمزي it's Sidrach قبل زقبهم صراحة like up church خودو أوفتنو Sidrabit sometimes I think cause بزعبا Sidrach نزارب سلس أنا إحنا like ناي بتخلصيان عيو يخونا ندك أخا like you know كهانسوم like نسونات كعيو ندك أخا هانسوم نعمل كفرحو like it is نشتا مع تمسح هذا لو like نسو يناي بحق difference خمس زخل جن كم بتخلصيانات متن I think sometimes نرسعينا خب زي كونكوس جن إتك عندي أبركته ويت and the attention after like main congregation is a lot right like after I'm at you and so it's a church you know حدش تقول هذا له everything تعايل لهم تعايز قبا but sometimes I think من إسيات رسعو and so like من إسيات كما يعد maybe تهلي واحد تبى كريستيان كمهرو يخلو then sometimes like I'm not نعد مزلنا like كمهر الناس خليهم because again ما بزحتهم you know تقولنا I سمعناهم and so I would say إن بتخريستيانات encourage خبرهم زللي ممهران مركب right like أبدك أنا متأمات أبدك أنا مرعي because at the end of the day like السوم to future and أبزلو عدمتها زي حزنا يوم أبزلو زمن like من مخانو مش قالوا تعدل خلهم سنة and نحنا ندحرتها زي حزنا يحج عالم ياخذ حزهم right like because كم نفط like أبز عالم either
ናይ ብርሃን ወይ ናይ ጸልማት እዩ after 50 የለን and so እቲ ብርሃን ክርድኦም ተዘይኽእሉ ሕጂ like ጽባሕ ንግሆ ብፍላይ ኣብ college ምስ ኸዱ like ኣብ college ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ብዙሕ ኢኻ ትሰምዕ and ብፍላይ ሓበሻ parents መብዛሕትኦም strict እዮም and so like እንድሕር like ኣብ college ተፈኒኻ እዮም ሽዑ just ድሌተይ በቃ like you know I can do whatever I want and then ሓሳብ እንድሕር ሸተት ኢልካ it's much harder ክትምለስ I mean ንኣምላኽ ዝኸብዶ ነገር የለን ግን እቲ ዕድል ኮለና ሕጂ and then እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዝሪኦ ከምዚ ኣብ ክንዲ prevent ክንገብር ንፍትንሲ like ምስ ኣጋጠመና ሽዑ ከመይ ጌርና like ንብል ምሻሎ so ኣብ ሕክምና ወላ ሕጂ ንኣብነት like prevention emphasize ንገብር right ቅድሚ ምሕማምካሲ ከይትሓምም እንታይ ክትገብር ኣለካ እምበረይ ምስ ሓመምካ ከኒና እያ like that's it there's not much you can do and so نحن like ኣብ ክንዲ prevention ኣብ ክንዲ ኣው ከይወጥቁ like ንፅዕስ ምስ ወድቁ okay ከመይ ጌርና ንመሶም ንብል so I think I'm ንእሽነቶም ንዕኦም ክንጥምት ኣለና and then ካልኣይ ክብሎ ዘለካ I think ብፍላይ ኣብቲ ናይ American church ግን ዋላ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ከኣቱ ዝሪኦ ዘለኹ like ነቲኦም መንእሰያት church ክመፁ ኢልካ ወይ ምሻሎ because I don't know sometimes ሕጂ ስድራ ቤት like ገዲዶም ኣይምፅዎን እዮም ብፍላይ like teenager ገለት ኮይኖም sometimes ኣይመፁን እዮም church and so እቲኦም ቤተክርስትያናት attractive ክገብርዎ ነቲኦም you know ነቲኦም ቆልዑት ኢሎም like ከምዚ ዶ like I don't know like I guess ብዙሕ ሓጅ መንሽ ሕበዛ like it's not bad ሕማ ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ግን I think sometimes እቲ ዕላማና ንርስዖ a little bit like just ከነምፅኦም ኢልና ግን እሱታት ኣይኮነን ንሰብ ዝልውጥ like እቲ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ዝልውጥ and so ስሊኦም ክንፅሊ like and then እቲ ወንጌል ከዓ sometimes ዝሪኦ ብፍላይ like ኣብዚ ዓዲ እቲ ወንጌል ዝመሓላለፍ ዘሎ ነቲ መንእሰይ እቲ ናይ ብሓቂ ወንጌል ኣይኮነን right like ከምዚ counterfeit ወንጌል እዩ because like it's ጥዕሙ ጥራሕ ተስምዖም like but like Jesus ምሻሎ like ከም በጊዕ ዲ ዝብሎ እንታይ I don't know ከም ገሸል ይዞ I don't know but ከም lamb ተርእዮ ግን ኢየሱስ ወላ lion right ግን so እቲ ቁርብተይ like ዝኾነ ፀገም ገለ ከጋጥሞም ከሎ ሽዑ like ንኢየሱስ ጠጢኖም ክኸዱ ከለዎ ትርኢ because ካብ መጀመርቱ እቲ ናይ ብሓቂ ኢየሱስ ኣይኮነን እቲ ናይ ብሓቂ ወንጌል ኣይኮነን presented there right so ነቲ መንእሰይ like ሓሲኻ ይኮንካ ናብ ቤተክርስትያን ተምፅኦ right like እቲ ናይ ብሓቂ ወንጌል ኢኻ ትሰብኽ እቲ ናይ ብሓቂ ወንጌል ከም ዝልውጦም ክንኣምን ኣለና like እቲ ካልእ ማልእ ንውስኾ እቲ ካልእ ማልእ ንገብሮ እቲ ካልእ attractions እቲ ካልእ ምሻሎ ከምኡታት ዘይኮነ ነቲ መንእሰይ ዘድልዮ ብፍላይ ኣብዚ ዘመን actually like ሓቂ ጠፊኡ ዘሎ ሓቂ የለን like there's no truth ኩሉ ሰብ እዚ ሓቂ my truth your truth በሃል ግን ሓንቲ ሓቂ እያ ዘላ ንሳ ድማ ኢየሱስ ኣነ መገዲ ሓቂ ሂወት ኢለ so ከምኡ ተኢሉ ኢየሱስ ንሕና ኣመንቲ ክንኣምኖ ኣለና right ወንጌል እኽልቲ እያ it's more than enough ግን እቲ ወንጌል ስንሕልፎ ኣለና ዲና ንደቅና ኣይንሕልፎን ኣለና እሱ እዩ ትሕቶ ንሱ እዩ ከዓ እቲ ፀገም I think ኣብ ቤተክርስትያናት I mean ብዙሕ ክንብል ንኽእል ኢና honestly like ብስድራ ይዛረብ church ብዙሕ ንዛረብ ኢና ግን እቲ attention ኣብ ቆልዑት ምግባር and then ብኸመይና ክንምህሮም ንኽእል ብኸመይና ወንጌል ከም ዝርድኦም ምሻሎ like ትግርኛ ዘይርድኦም ትኮይኑ ብትግርኛ ክትምህሮም ኣይትኽእልኒ ኢኻ like ብእንግሊሽ ክምህር ዝኽእል ሰብ ከተምፅእ ኣለካ ከሰብሲ like ወንጌል ክሰምዕ ክኣምን ክርድኦ ትኮይኑስ መጀመርታ ክሰምዑ ኣለዎ ክርድኦ ከዓ ኣለዎ right so ብዝርድኦም ቋንቋ ብዝርድኦም መጠን ጌርካ and it's okay ነቲ generation ዘለዎ relate ምግባር ፀገም የለን ምሻሎ like ኣዘራርባ ከምናቶም ዲ whatever ንሱ ፀገም የብሉን ግን እቲ ወንጌል ላይ ክንጠውዮ የብልናን ወይ እንታይ ክሰምዑ ዘልዩ ወይ እንታይ ዘልዮም ኢልና like ክንልውጦ የብልናን እቲ ወንጌል ስባዕሉ ሓይሊ ከም ዘለዎ ኣሚንና clearly ክንነግሮም ኣለና ምበልኩም ብሕልፊ ናይ ኣሜሪካውያን ቤተክርስትያናት ንኽመፁ ተባሂሉ ብዙሕ ይግበራሉ ኣብ ገለ ናይ ኤርትራውያን ከምኡ ይመፅእ ኣሎ ምእንቲ መእከቢ ተባሂሉ ኣብታ ዘላ ሰዓት ትክክል ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ክምገብ ኣለዎ ሰብ ስለዚ ንዑ ከዓ መገብቲ የድልዮ ኣይንረሳዕ እቶም ንኣሽቱስ ኣይንረሳዕ እዮም ሕጂ ሚሉ እየ እቶም ዕድመ እናደፋእኩም ክትከዱ ከለኹም ሽዑ ንምሳሌ ካብ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ዘለኹም ግን ኣበይ ክትኣቱ ትኽእሉ ምስቶም ንኣሽቱ ከይትኾኑ ሳንዴይ ስኩል ኣይኮንኩምን ሕጂ እንታይ እንተድገብራትን ቤተክርስትያናት ይሓይሽ ምክንያቱ ኣብኡ እየን ዝፅገማ ዘለዋ እሞ ኣበይ ክንገብሮም እቶም ደቅና ድብል ሓሳብ ኣሎ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ከይኣቱ እቲ ቋንቋ ድበልክዮም ኣብቲ ናይ ሳንዴይ ስኩል ከይኣቱ ሳንዴይ ስኩል ኣይኮኑ ዓብዮም እዮም ሕጂ እዚ ናይ ሕጂ ጥራይ ድማ ደይኮነስ 5 ዓመት ካብዚ 10 ዓመት ካብዚ ድማ ክሳዕ ገሊኹም ትምርዓው ኢኹም ቆልዑ ከተምፅኡ ኢኹም ገለ ሕጂ ከመይ ይገበር ምበልኪ